Mame Aina Beatrice. And you didn't bra when you had them to. Now, what to say? Yamiadomo. Uba is showing so your Bible, your Quran. And be focus your casapre, question up, go and cross. In the Bible. Okay, sorry. Mejai. Are they? Now call him Ojai. Never call Roma, Mejai. Oh, are they? Ubi ayo bonnet. I was selling him. Mammy, tea, shamanim, young shinny pound. Why? Bible say, this Ronia Popoy and Quaji Hojuma. We should work on our salvation with fear and trembling. Say any panel why how on Subuna conta. Why? In term and show be and Yai Christo soon. Forget some. No Namia, what freon. Why, Timmy so. Ukwas koye oni meyi asako why erade bebo fansa to Bible no so na bodi me ayena Beatrice ayena Beatrice me start the Bible so sasa ma me bekan trodo ntronim me das onya me boa me asembe papa ampa cho mi ko share papa bi wo ye kromeri aho afa Enti ye menene kama eto asomo ma menene kotena me pa so han a menene kotena e du shiano e no dey pass them to when yeah okay afie be 2021 okay as a lockdown mu nyina ye de ye play nyina no mo de mo na mu a mo de prache so ene na mase yo enti na tu am awie atwe condemn me call ni channel ka je mi say ne nua ba se o mpani e ma ye nware satan no no watena pa cho na makọ no ho ama ma ye de sesa mu ye bia e na fe de o se ne nua ba so mpeti crack onye skan ka wa hand down wo ba bi foforo ma me mbetena ebusuan fie ni ana ukọ ho de na ukọ no fie wo ebusuan fie ho me pa cho na oni yere da bi no oni yere okay obi free ni chance na wo na so awale agai wo ba to bro si enti ye wo ma na nebusuemu brother bi na danfo na danfo no ni papa cha o me bo abraba oba kinkon no matenenka Jason ni nua na abiye maame na wafa obi mo ba ma ni susika no matenenka maame na wafa wufro ni sika no matenenka ochina yes we don't focus na my stepmother be ni bana papa no nebu ni long sleeve brother no ni ye danfo enti me call 3 months no mo na boy ni friend me no ka je me say what is papa osu obi long sleeve brother me kunu no the long sleeve brother bi na danfo no ye ni mama ye me papa ne me fiance tama me papa ti ase ena boy ni friend me no see me kunu ne nua no o se kwan bia obefa so mama free the brand nche no obefa so enti me mama ne nda ho obema wuku nua bema ena so mprema ne brand nche na ono so ade brand no e bangban ja dabi wadi adwuma oni bi efuo na so ye den me so na me kokwa so bet ma bofo muti ti waja jo nti asa agro nti bet no ba ye ho bedidi guy no ba ye ho bedidi bibi nya no ba me de mano bebi sa me de mano na papa no so manka nche no se die na da ti be me ho be 6 months time e ko na Sunday be after church me ni ti abontin na ye opposite say omo so omo ni papa ni ye busuan kakra emuwa e na girl be free fie ko ba e say boy we ya o man ni ben ye no onjai na okodidi o ya ni ex-wife papa ni ex-wife no o ya wa cheton nti guy no kodidi wo ho makoke kansem akoto ayampia se kwan bia obefa so amafri ni nua ne nchen no obefa so ese wode mo makodidi na ugu be oto ayampia na ayampia no ti ase pacha ase se obi bidum se na meka no ti sa ayampia na Abraham pomo kana ayampia nye kasaboni o okay ayan bai na empanifo ebo no ene ka se pia se ya to okay ti ka wo he be kasa na ye yan
ti ye yan a na ye to eti so he kasa na wo yan na wo de jeje ho yes wo he kasa wo de ayan ne eto sepia eti kanya de ese ye yusu no bra ye kasa bi ye bone okay na ya som no ye to ayampia ne ye to ayampia enye akasa enya de bone why ndu kan sa de na je so ko kan sem papa kora yo enti waka chere ye say so oba ha papa no money face money baba ha na oni adwen papa ma ye na papa ne see you na obi say me Matia na me na me ntimi boy tremodin na me say o Mati better wo ma enti ye money face bi ti say first no better wo ma oba enti e didi so emu ha oni ntwato so de e wo ma na girl ya oba ka chere ye say de boy yi kekan de no ni nan be ye ni ya enti afa kromo nyina omo wo so sorry so for bi wo si omo ko ne ho a o si mi na mama ga ni nan ye ni ya o de ye dan minim try and some to me so mi fa ha enim gwase nipa ne ba wo sa wo ba no na bo sa asem no kuti mi so mi nko bo ni di wo ba bia na papa no ai papa na ai apodi no wo he wo mukrom ho ana no o she hini na name oni no ni krom ho so post yo krom enti ma bi adwuma no enti mi ti asem no bi beti me ho no e kire say o fa me chiko nipa ne ho nipa na mpene because already mekuma na oso ono so di kan ka so mpene no obae ma mi ka asem no ho kire ne say de yesi asumasi we mu kan me so minim mi asoli kra mi kwa mi mbo obi din fa mbo mpaye nti mi nko ka hwe mi nko ye ni hwe nti mi ho so free mi chance oni omo akoka bibi ama omo akonipa na mi bo ni di ho mi nti papa no fa me chiko eno nipa na nka no kure osi onka hwe but actually na ni nan ni ewu ya omo yi ye se omo yi musuo mi de man tra ho anchanti mi nim se na ye yi musuo ne ho amamre nti omo yi ade no no omo yi mo aduane se nam no ena omo de ahye chensi ya opone no omo de ahye take away tuntum no ma cheche no omo de abrem already papa ni be pio ka che mi se omo de duane bi brem ya mama nji nti omo de ba no ma je de aduane omo de ba minima de kura ewo manji ena omo de ko nti omo ye wie ye che na mbisa papa yi se na sanipa no ukobisa no si won ti hwe kura de oye se na chere se sa na tie sa na omo kan na ade na omo yi musu ya ye di omo yi duane ni ti abremia na na afesusu no usi wukosra na du ba bi no ukwa wo frɛ na onji so me susu mi ja because ma ko hot 2 times afa third one mi ko bia no odi ade achiche ni nan ho ma mi hwɛ mi onji mi sumpo na mi ma jai hoko na papa ne so on de mi jai nya hwe na so nsuro mi a on kan sin manim na me see you na ye de titi wa nya duro tu de ene de ye nka bebre o ma tutu aduro bebre ya tu mi na ya tu papa na ye di bi ko gu ye fuom sa na ye dey minimo ye dan anu ana mo di ko si abegu ho ye be ko foma ba won se ye di se fo wa ya pa ye wo ye valanda no so basa enti e kire na me nua ketewa ba ye nchen onu po na me mpene se oba because no ani me ye nye fine enti o ka ya me si me manimba e kire na papa ni friend me tena se nipa ti misisa enti me manimbra oba na me mani bae nte oba oni ni ba miensa ka ono ho mu ye nan e na odi on bae omu bae na so ko de nkrasa ne ko ma fa kola bia nko yo nte oba na me friend tas na me say na ho ni tie situation me wo mi kan ni nyina a kire senti aha wo beto me no makutu me nyantena asiye na odi nkola na miensa kan ho aba no na o see you no ba obu akoto onu onya akonwa na wo so de wo ma aba ubati ye mu aye ho emre pam no na nyame bebu aye na o see you owo ma okokro no mo ba no adishka bi nipa we waka masem nipa we wa ye mi say bo na majojo na kuma bo na maka chense wo de sisi waso asem na aba enti enhwe obi entie de omuka na sa na omuti wa ha
osi yo konkonsa fa alankotwi se ni nyina no oka ne meka no a mi nka ne boni kwa no akoye ne fufuro akoka kire o mi nim ane mi pa cho ane se baby anyo mi nim nte wo ma ye bisiye nti mi kofa mi ntuma ayewe a afra akoye na mi ntuma ne so ni form ne kata so ni bag ani mi pant mi hwehwe ya men hu onu su na satembo na wanya baby akotra onu su na aba ha ye dan no mi ko ho bibi nyira wo mu da ntoba na mi bisa no se na ana si oni mu ho hwe na mi se wa nka no kra mehwehwe o mehwehwe akopom time me hu o se oni mu ho hwe na me si yo matuwa na mo na yesi nipa ofaye no oben me na fe susuma na nipa na akọ ntoma ya pam mi ba cho an se ni ne kabane ni kata so an ni panti a wahye mi ba cho an no de ya dey na iti yesa no o si oni mu ho hwe na mi da mi trust na mi ka chen se mi ko e kra mi da still mi nim se bibi boni koso oni omu ye bibi anti mi ka chen se mi ko e ko ma mi directions no kwaso mi bo su kire no o so oni mu ho hwe na mi si yo e no ko e te odidi ma na mi ba kra ha baby ama han ya miti e ba ntuma no e da mi bag so mi ekolate so ti se obi a mi dia to ho a mi pia kwa ba befa ade so mi free ho 3 years no na ye de na ntuma ya be pie ha sei ande sa be pie ha de na che se ofa kwan bi so mi wure fi ha mi bisa no sa che no na ye dan ki yira yira na makoto mi ma obi a free fie ho bi o mi suma ana mi tena ho na papa na kotaba na papa no ta na mi suma kotaba nti ye japon ni ntu ho sa nti a che na mba ha sana mi hu se ntuma na bedi ha se na mi ka se mi didi nkomo se se ntuma na bedi ho de a na kire se nipa ni ba na oba ye so obenya obi e ma ye di wura edem ho mi ba ye so mi hall ho kinu na ye 5 aka 1 bibi san kola ni se omo hu edidi ma nte a omo nim ye na ye na for dadala mi chia omo amika se omo a ye nim ye hu no afa omo so ni omo aka dada nti mika omo maniti na akopie wo fie ho de ko ye nsem bebre ma mi tu ye me nua no na mani nkwai mi mani free o free fie ko akopɛ dan na enu echi no o free fie ko akopɛ dan enu echi no ye nya motor accident accident no so na nya accident mo sheda de obi ko gina kwan nim mo hu so obi gina ho ada okunu e konfo onye konfo ti onu no amu eja asole na fe ni mate afi ene ma mo ye ne dos sister ayena asa wasem no ya ye hunu de ekosi se o how be pa no o how am woni se yes ano e kura na fi ho moto no anye moto accident no anye mi hwi omo poison mi eno susu ani kan omo dade agu nsuo mpa so an na ono mo me no mo yi na wam nya mi die enti na chi na me hu se na mi dadam ewie bi na boys 2 buy omo ma obi buy me hu sa omo be ye mi boni enti man bie pon no rastas mienu ba ku je na kire ho ojira otimoto su asana ba ku be bom na nipa na oba bi sa na se no mi nya mi mpesa ma pie enti man pie endi o mo chan ko kire nipa no mi ka sa mi nim nipa no e na omo ko mi ba kra ha so sa omo nkofo edu mi ntente sa na me hwa na mi da bi omo du ntente je mi nim sister o you okay ibi a ye kama se bia na no obi di wachi sei obegide yi ipa kro na ogide hu ani so ana hu da bi ni kan so bi ha no nyesa hu mo okay ani kan no mu di wachi om si o mo dai sana no mu ye wa kura na si ho mi kwa soli kwa mo ma obi di mechi kwa soli ho omo hwehwe de yi se die besi wo ho se adanse na medi o minim adikura o ma ye de esi a omo mpese me hu sem joada bi adino se dia no mu de asie minim mi ba ha so ebi aba ha o wo ba ha yi kumase ha me ba cho ai se wa betre kumase
Me betra asem we nti na me bae. Oba ha no. Omudu achi from nkran aba ha. Ya nipa ni di mechi ba omude mi jawi fo. Abrampa. BJ. Wam do akọ wi fo. Se wi fo nya odan. Papa. Wi fo no nya dan. Hey, mu me yi man why? Come here. Dabi o. Asem no kra na make no. Se wi fo no nya dan. Omude mi ntente sa. Agidi ai. Me ni ma di kra omo pese omo ye me. Eti omo do achi from enkran de wa beje wi fo no base de him no mdu ko jai oba na ma. Me ba mi ye se me ni obi ko ye djuma. E di adwuma. Me ni obi ko ye choba. Nti me ni nipa no ye djuma no. First day me ko ye no na me ko two boy bi ni work and back wo ho. Nti boy ni ko a no aba na obeja ho na wa hwe menim saa na okwa no aba na obeja ho na wa hwe menim saa na okọ mankasa nti na de chi biom fufuro so say santi me pon wa me ko no e na boy bi di mechi na obisa me say baby am ye adwuma no menim obi wo ho na me say dabi e no say dem adwuma no e ka onu kwa ka me jai baby am tinu me ni obi wo asema na e na say baby am timi fra kra delusional e na say ani na ase obi di masema ma e fa ni say nipa boni fo anti say anya dai e dia no waye obi di wasema kom go say o say yenku ana o say yenku mi say waye dia minim enkwa nhie peten minim e je say una mane omudu wachi o me de se kan na etu o mu kita fi omo nya di nu empie jisa wodi weni to fa omo jisa wodi weni to fa mo omo ye no sumasi na wo ye dan na wuhu se omo aye me bi wo kra na si anti bi jai why bibie ni wachi obi ani wachi eye wadwen ade na waye obi nya obi ahwe menye omo hwi sika bi ene akase ye beje usika eto ye beje usika nto obi ni wachi nchide asamo so obi yan pai bo bi am ebeboa wa tro na mi twa o e de je se mi ya yo asam na wo kan yan ti ase so obi di wachi chi wo de yan se ade no ma ye mi na enya mi no ade no ma ye mi na enya mi no susu mi susu eya o mo se bi a ebe nyawo meka ama na ye nim guase no mo ye den a wo beka mo poison mi o na poison dey say we police case eno enu guase mama bi Abrampa de ya no ade wani ahwe wiem se ni frani ni anche sa ya de asema maledi de obaye no enkomo a wodie no eni weni bobura na eni esesa kakra ne ade a o se ni kunu no ya wona ne wo wura apodi a wona ne wo voter region no abusuafo so mo mpena wade ne so sa enti o mo ntimi ma ne ntene fie ho no kure enti ni kunu enua o mo timi bo pa e ma ka be bo moto o moto so eti ka se wo free ho eti di apiem ti o mo di na chi free voter o se di enti o mo di na chi ni se obejai o mo nua ma o mo nte se o mbeku na to atwene na oda so ne no ho da be bi ne ma ka bi na aka ho na nka nipa no oni ho de a o mo di na chi ye de enti nkomo no ase no Abrampa kesi bi o ye bombocratic kesi a wo dwe ho ye bombocratic sister oni pa no mo do mo hwa ne se wo be firi o mo bra ne nche se woni ho wa be kumase o mo di wachi be ye de naima oba fefe o mo di wachi be ye den se bra no wa ye odan apodi no wa ye odan mo frenu no nya den na mo fa me hye ne nsa yo abije mo ma frenu me se champ problem why brem na wonam kumase na ususu se abobo ye di wachi ye bekun a ene hello who are you Mr. Podi Eja Podi abaya kasa abije mi ya se we mi huna chire mu ano oden my lady
adwene ka ho adwene we ni tirim ka ho me ni hia say ombe canceling pa na so wobetena ba bia ye na dwuma aye na dwuma me de me asembia bia konde ba bia enti why ni say ni still na wonye niam ntumu a my lady na maka akere no wonko ni nchiri nkosa man wono ma osusu say wo matutu bofo se yemra mepra ne yemra mekunu yemra me onkosa ma o mo na mpanyimfo onfa ne yemra fom na o mo hwe adekode airport ya tete no because me nim gold sikapudu a wanya ne yeyo a wa ya sese nkrofo tu bate ba be pena hwe ba be kunu abese na brabo e ba ne sa na sa adwene we hye otirim a wan we ade be che wan fade de epra obi because the more awudwene we hu na ma adwene ahodo nso so ye den e ba otirim ti madam ye ba serew bomoden ko unchiri ye sikuntunu yan a ne nchiri na ekokko wachi na ekobusa mpanyifo na omo wo mo bi a omo mfa mo a my lady me da ase yo me da so bye hello. 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 Mr. Podi, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm great. My name is Ohinini of SOMPA Kumasi. Do you know a lady called Ayana Beatrice? Anyina Beatrice. Aminatu. Madam Beatrice Anyina. Do you know Beatrice Anyina? Say what? Do you know a lady called Ayana Beatrice? I know her. Yeah, she's here with me. She's with you. Yeah, she said your brother want to kill her and a whole lot of stuff. So we want to hear your side of the story, please. Your brother wants to kill her? Yes. Which of the brothers? Mommy, what's in the brabe? I want you to hear from her. Mommy, what's in the brabe na peso kun? Papa. Papa, please stop. Because some of us go your way by your man of Bowo. I have a problem with the G. Tayo. Even I'm not diverting me call. No. Papa, please start. Take the air water. Take the go. Baby. Papa, please start. Because some of us your way be your man of Bowo. Evelia. Hey, oyi gbe me ke gbo ba ke me china be boys do va fie me rasta boys do va fie me he ba ko ho ke e bi akofita he me nyeme do me china we be no bi agbe to wa me do va fie me ba ya che o me bia o enolegy me va ashama sigbiye ya ka me cover radio station do Mr. Podi. Go wa se no come ko da osi o ko jo ti bere mo se ko no si anu na me kra fo no si anu wa mo kra yo we bibi ye mi a o mo Mr. Podi. Mr. Podi. Hello, excuse me, sir. Excuse me, Mr. Podi. Hey, what if you hold the boys in the back, or buy me born a man here. There's something wrong with you. There's something wrong with you. Mr. Podi. Mr. Podi. There's something wrong with you. Yo. Mr. Podi. Hello. Yeah, Mr. Podi, I want to ask you, Madam. She has left me for almost 1 year now. No man here. I want to ask you a question, Madam Beatrice. Is everything okay with her? She has done almost 1 year now. She left here around August. Are you still together? They're no more together. She's no more with me again. She has left me for almost 1 year now. Oh, really? So, Mr. Podi, so when was the last time you speak with her? She left me last year, August. Last year, August. Last August. She left last 2 years and she came for her things and then she left again. Last August. She's no more with me. I don't pay her money again. She's with the children. Even when she was coming to, I'm not aware of it.
All right, thank you very much, sir. Thank you for She wants to create problem for me. What she's trying to say, she's telling lies. If she's telling lies. She's no more with me. How do you know that she's telling lies? You know what? Because she said your brother, Mr. Body, she said your brother was threatening her. Your brother. What is the name of your brother again? Papa. Your brother Papa want to kill her. She said your brother Papa want to kill her. She's telling lies. She's telling lies. Oh my. Nyekwakulo heavy night. Dem ma we ba ba mani na nyekwakulo wa. Dem ma we ba chire nyekwakulo we. Na no serious. I'm serious o. Dem ma we ba ba mani taxi we okume oyi to ba cho ba do be papa do. O kan si boy ni kan wonu ankasa ni Mr. Pody. Different day. Hey, Davi. Mr. Pody. Hello, sir. Hello, Mr. Pody. Mr. Pody, please listen to me. What's the meaning of this? Mr. Pody, can't you allow me to talk? What's the meaning of this? Hello, Mr. Pody. We want you to tell your brother if anything happened to Madam, we will hold him responsible. Mr. Pody, we want you to warn your brother Papa. If anything happened to Madam Beatrice, we will hold you responsible. That's it. What are you talking about? What are you what you mean me and then the bro for him bye. Eh, Abraham Pat. What's my ameno? What's one who tell me August 1 year back. I don't know if I be kick away. Are they? Menene ntamunti yo. Meniama aka go ho. Woniama aka wo ho atie. E de na pa ye hu se obi no obi wo ho. Wo no da e di say. Ache meni ho biom. Mami, pempai bobi ko ni deliver why? Of course. Any pan was no ntamati 1 year. Ade na afa no mu bekum. Madam B, you never be free. Mama, forget you want. You never na chase. Me na me ntu ho na moye na burusu nti na maban. Aha, nya fe na chase de bia aburusu nti na maban. Nya se enye ye na meti ho aburusu e na obi oben mi se obi na be ko ho na media fo bi na be ko ye ho kra sam we nya asem a e ya asem fufuro wo ho atena obi enim. Na de kro no mu ni asem bi aka. We issue be ateni. Iti me just me ba ha say we ni free ma me 9 dia no na customer get. Ya di na ya di wash nsa. E na boy me say David Beatrice. Me pa cho say na Madakuku. O si dan ko ba me deliver ati na me kan nya say me yale. Won sam. Onu ankasa ko eyi, onu ankasa ko omu ko nhemu bi. Onu abai be ka tell me say boy ni kan won anim me pa cho. Depression and brokiat cases say no. Mama family me quick. Brokiat o mama. You brokiat pa jo. Davi, e no ya ka kire no no. Se bibi ya wa. Ni nua papa no. Ye be hodo no. Ye da eyi online e wiase nyina ati. Papa eni ni nua aku omo ye tu. Aku no no so ande. Onu na cha ase asa na boy ni di to aso nti. Enye papa ni pe pa jo omo ye mienu. Abraham pa. Me tonte hu. That's it. Wale de me dance pi. Oko dwanso na satellite ne da ne so a chese omo hwe ni tutu. Enti amase se wosuro. Ompese ebe nam obi so no behwere ne nkwa. Enti male de ekosie ni se hunhuma se wane ya gya na madi for pa na obehwe no. Wanu so anyale. O ti bibia. Male de na ne se basa asa na tie. Nani ame me kwachona. Omu nyina obi ani ho. Wa so ya me to for match na. Male de o yare se omu kan se omu beka ta se ntesa. Eti ya kan se. Ka niema na boutique abra send o niema. Ai. Ati na de amam. Ai mpacho. Ya no adanas. Me pacho yo.